je? Znate ovo kad ufati policajac 5 plavuša u Renault 4 koje se kurče nešto po autoputu s tim Renault 4 kao i kaže on, a izlazite iz auta, kaj dajte mi dokumente, sačuva se glopit, sačuva sve. Pa kaže on, šta smo krive, kaj vas je 5 plavuša, jebi ga u Renault 4. Pa kaže, kak ima veze? Auto je registrovan na 5 mjesta. Nije, to je Renault 4, u njega ide 4, vas je 5, dalje. Pa kaže, vi niste normalni, i odmah tamo vaš kolega, kaj dajte, on je izgleda pismeniji malo, da razgovaramo s njim. Kaže on, Ivo, hoće dame da razgovaraju s tobom, kaže on, nemoj, pusti me sad samo malo, kaže, upravo prati dvojicu u Fiatu Uno. Gdje se zove? Karabaja. Znači ja malo dosta je mene. Jer se ovdje radi o psihološkom thrilleru. Samo da se obrati funkciji, ovo mi je rekao menadžer. Roberte, samo malo iz bezbjednosti razloga mora da kaže da ova pjesma nije za trudnice, ratne veterane, PTSD-ovce, osobe sa visokim pritiskom, depresivce i ove što pate od ovih flashing images. Vještajućih slika koje mogu duboko da se snimiti. Hajde vi što imate to pište i ja vam osiguranje neću platiti ovo. Postalo je nešto. Jer pjesma govori o paranormalnim pojavama na obroncima Trmevića. Inspektor Mulder i Scully istražuju slučaj nestale čovačice Merime koja je nedužno uspavljivala svoje ovce na obroncima Trmevića, ne sluteći da će doći u kontakt sa nepoznatim. Sad malo ruca, plješite da ovdje piju poput jer ima jedan ozbiljan lijep instrumental koji svira naša čovačica Merima. Lana from Nirvana! Drži ritam, nemo da vidim koga na slučaju nije pjeskom. Može na pauzu mi prije ako je na Hrvatska. Uvijek kad odšu kada nema svjetla i ne vidi se tu od kiše i od vjetra. Sjetim se Karabao, to naše druga Elija. Priča, gdje se priča, auto mi je stao u mraku od skrivića. Strava prava, Karabao. Sad se svakiš, uđeš oniko da diše, kožna jaka plazjaja, pruža ruku leže. Karabao, ja sam tako za ove, hajde prošete ove, možda napravim nešto po te
the police. Stari